бетанаффус бо Зарнигори Рустам. عزیزان دیل سلام و درود میگم این دام و شما از موج رادیو 794 FM و این لحظه چون میشگی با شما من زرنیگوری رستم برنامه مستقیم به تنفس. عزیزان چون شما میشه گذشته در صفحه اجتماعی اینستاگرام فیسبوک در رادیو 700 با شما اطلاع داده بودیم. امروز در دایره برنامه به تنفس چون انا مهمون داریم. باید گفت که نخستین مهمونی سال 2025 در برنامه به تنفس ورزشگری شناخته تاجیک جایزه‌داری یک چند کاراتای بازی‌های المپی چمپیون جهان اوید با بوکس دیرکتور گنرالی کمیته ملی المپی تاجیکستان موزونه چوریوا خوش آمدید به رادیو 702. سلامت باشین. منادار برای دعوت. چگونه است طبعتون؟ همه روزه و بهترین است. دیدار دوست را کردیم. با دوست هم صحبت میشه. امروز مردم ما را میشنوند. یگان سخنهای خوبی ما را سرمشق خودشان میگیرن. البته ما نیز خیلی شد که شما امروز فرصت پیدا کردید مهمونی ما هستید و من میدونید باوری کامل دارم وقتی که سال رو با غالب های بازم سطح جهانی با چمپیون ها آغاز میکنیم فکر میکنم ما نیز در کسب و کار خود تا آخری سال نیت داریم که مثل شما چمپیون شوید. خوش آمدید بار دیگر شدیم بار دیگر شما رو شد باش میگویم در برنامه و بیایید موضوع یک صحبت میکنیم در آغاز درباره اون که همین یک روزی شما در زندگی همین روزها صبح از چی آغاز می شود از چی کارها و تا شام با چی کارها انجام مییابد میتونید گفته؟ بله برای چی نه سوال مشکل است گفته دو با مثالی که مردم عادی ترین بفهمونم بله از ماشین هایی که موتورشان 1.8 و 1.6 است نه که موتور ما 6 و 5 است از حساب کار زیاد از صبح بر وقت است با فرزندان تیاری یا مکتب یا صادق بعد از این کار با کمیته ملی المپی و دو سه کار دیگه که جمعیتی که من دارم با وجود سفر میکنم هم کار با روبریت با دیگر کارها و مشغول میشوم و بعد از این از بخچه از مکتب فرزندا را گرفته با فرزندا هم صحبت در خانه با ادامه با تربیت فرزندا. یعنی نوبسته از اون که امروز شما کارها و باز وظیفه بسیار پرمسئولیت رو به دوش خود دارید باز مادر هستید همیشه از پی اونها غمخوری اونها چگونه با همه این وقت پیدا کرده میتونید؟ مشکل نیست برای یک زن هم ورزشگر بودن هم رهبری کمیته بودن هم مادر بودند و هم باز با فرزندان وقت جدا کردن موضوع نه چگونه شما وقتی خود رو پیدا کرده میتونید؟ درستی گپ. صاحب چند فرزند اگر مخفی نباشد؟ یک گله. بهترین صاحب دولت. بله. اساساً راستی گپ من همه وقت نسبت مردان نسبت جنس مرد سخت احترام دارم ولی که همه جدا میگم چقدر که زنها پرطاقت و پرصبر و در زندگی دیگر هستند به مثال زن باور دارم یگان و موجودات دیگر نمیبراید برای که همه چیز در دوشی مادر است. اگر ما گیریم همو نوز و همو مهربانی فرزند رو برداشتن خودش یک کاری وزمین است. بله در حقیقت برای همین برای من مشکل نیست به خاطر که هر یک زن هر یک انسانی که به دنیا میبیاد و باید مهربانی فرزند خود را بیند کلان شدن فرزند خود را بیند به وای رسیدن فرزند خود را بیند. اگر ما همو وقت و همو صرفه که میکنیم به زقیدن و به جنگ به جنجال کنیم فرزند از ما چی تربیه میاد اویلای وای چی کلان میشود بعد از ما. برای همین دشوار نیست برای این خودش یک وقتی فراموش نشونده است که من مهربانی فرزند خود رو خودم هم میتیم هم میگیرم. اون قشیرین است که وقتی که با فرزند هم صحبت میشه اون همو وقتایی که مردم میگن برای تو مشکل است نه مشکل برای من کار است. مشکل من با یک شخص نو شناس شدن است به خاطر که او هزار یک فکر دیگر دارد فرزند من نه. برای همین ممکن تو ساعت یک شب یا 2 شب با اون کسا صحبت کردم برای من خواب دیر رفتن سحر بر وقت خستن این بهتر است. یعنی برای شما استراحت یک احساس نو تکرار میبخشد؟ بله.
хуб мо медонем ки ҳамчун писар шуморо дар оила ба воя расониданд, тарбия албатта ва ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки бисёри вақти худро бо машқ, бо варзиш дар толорҳои варзишӣ мегузаронидед ва замоне ки шумо дар як оила ҳамчун арӯс, ҳамчун келини хонадон ворид шудед, барои шумо мушкил набуд масалан ана ҳамон вазифаое ки дар дӯши як арӯси муқаррарӣ ҳаст ба дӯши шумо меафтад, ба ошхона медароед, ба тарзи зиндагию ман дигар оила гуфта метавонед ягон ҳолатҳои аҷоиб ки нахустин маротиба дар ҳаёти худ баъди оиладор шудан дучор шудед, ягон ҳолатҳои хандаовар ки шояд дар ошхона рӯй дода буд, метавонед имрӯз дар ин бора қисса кунед? саломат бошед. Ростига бале ҳамаи чиз дар зиндагӣ аввали сар кардан мушкил аст, баъд ба осонӣ рӯ метиҳад. Якум вақте ки дар оила қабул мекунанд, ин мушкилот тез пушти сар мешавад. Оила ки қабул накард, бовар дорам ки чандин соло агар зиндагӣ ки барои ту мушкилӣ рӯ мебияд. Барои ҳамин оилаи ҳамсари ман инсонҳои хуб буданд, зиндагии хуба дидем. Буданд ҳоло не? Не, буданд ба хотире ки шумо савол аз пеш додед. Ки ту баъд аз варзиш ба хонаи шавҳар омадӣ, чӣ хел туро қабул кардан? Савол ба ҷавоби ман ҳамин буданд ки маро ҳамчун як фарзанд қабул кардан. Он характер, он рафтору, ҳамон кирдорое ки писарона ман доштам ва ё дида дониста хаб мекардан, ислоҳ мекардан дар зиндагии ман. Барои ҳамин ман ирӯзаша агар гӯям, ман имрӯза зан ҳастам, модар ҳастам ва шахсе ҳастам ки ман ниёз ба дасти як ҳайбонуига надорам. Ман худам ҳамон корро метавонам. Барои ҳамин мушкил буд. Як рӯзҳои вай аст ки нав келинча будам, хостам ки ами чӣ мегӯем билинчӣ кунам. Хуб. Ба дугонаям занг задам, гуфтам ки ҳамин саҳар мехоҳам шавҳарамро хурсанд кунам, хай бугӯ аму рецептора кума ягон кор кунам. Хуб. Дӯстам Фотиманом дошт, агар шинавад аз рӯи эҳтиром онро дар ёд овардам. Вақте ки билинчик мекардам, ман тухмро аз ёд баромадам. ҳамаи чизро илова кардам, лекин мемонам мечаспа. Чизи асосӣ нест. Аммо дар вай фикр дорам бо мекунам. Баъд яке акаи шавҳарам омад, акаи имом гуфт ки келин чӣ кор кардеса саҳар барвақт? Гуфтам ман хостам билинчӣ кунам, чӣ ба мечаспа? Вай бечора то бо ман ҳамроҳӣ кард, ёрдам буд, мега часпидеса. Меравад холодильника мебинад ки тухмо дар ҷо мондагӣ. Баъд мегӯяд ки келин ту тухм назадӣ? Ман гуфтам инҷа тухмани задан лозим буд. Барои ҳамин ин рӯзо буд. Наварусак будам, мардуми кӯча ҳавли шавҳарам ҳама омада гуфтанд мо мехоҳем ки ҳамин чорева як авли буруа, як нон бупаза ки мо бинем. Хай гуфтам майли, ҳамин ҷорубиро гирифтам, чап рост кардем, ҳавли тоза. Вақте ки не ки нонпазӣ буд, ман надидам. Ана ҷои аҷоибаш. Танур ҳамин хел ноно сурх шидай. Танур сурх шидай. Вақте ки ман ҳамин хел мезанам, дигар ноно меғалта. Ау ҳамсоя мега як тарига агар зани, и дегдони мо мешкара, илтимос рав. Барои ҳамин буд. Худоро шукронаш рӯзои вазмина гузаштем. Зиндагии хуба мебарем, ба дигар бисӯзонӣ, бипазонӣ, усуш хаб мекунанд, мехӯранд. Одат кардан. Бале. Шумо ҳам албатта як калакай ба фикрам кадбонуи моҳирам шудед, чун зиндагӣ ҳар инсонро ба равиши худаш медарорад, ба ҳама гӯем ҳолат мутобиқ мегардонад. Ва айзон ман ёдовар мешавам, шумо метавонед ин лаҳза занг занед ба рақамҳои 38 30 0 944 ё ба телеграми ҳамин рақам саволҳои худро ба меҳмони мо дар шакли смс пайғом равон кунед. бори дигар дуруд ба ҳамаи онҳое ки моро тариқи саҳифаи инстаграмии радиои ҳамсадо тамошо карда истодед, ба шумо рӯзи бубарор. ёдовар мешавам пас аз чанд лаҳзаи муайян баъди танзим ин барнома дар саҳифаи ютуби ҳамсадо FM мебарояд ки шумо метавонед дар он ҷо шакли пурраро тамошо намоед. ва биёед як тарона гӯш мекунем ва баъд аз он суҳбатро бозам бо меҳмони имрӯза Мавзуна Чориева давом хоҳем дод. мавҷи моро пайгир бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.
азизони дил идома дорад барномаи бетанаффус. бори дигар ба ҳамаи шумо рӯзи хуш бубарур ва бори дигар меҳмони азизи имрӯза мавзунаи чорӣ ва бори дигар шуморо ба студияи радиои Амсаду хуш омадед мегӯем ва умедворем ки шуморо хаста накардем. ҳоло не ин рақобат нест, машқ нест, тамрин нест, сухан рондан вай намекунад. яъне ки танҳо дар вақти тамрин хаста шудан мумкин аст. бале, имрӯзҳо ҷисман ҳамаи чизоро сарф мекунед, барои ҳамин инсон афкор мешавад. мегӯянд ки баъд аз тамрин кардан хуби инсон хеле бароҳат мешавад. ака ин вобаста аз машқи ту аст. тамрини худ аст. ҳастае ки барои профессионалӣ ҳаст, аст барои солимии худат, барои саломатӣ аст. агар намуди ки мо интихоб кардем, ман бовар дорам ки баъд аз машқ вай карда хоб меравӣ. бароҳат дигар бедор шудан мушкил. бале имрӯзҳо ҳам тамрин мекунед? рости гап баъд аз бозиҳои олимпӣ барои худам кам дар як моҳ як маротиба ду маротиба барои бадани худам бале, ҳамчун боксёр на. чӣ фикр доред мавзуна дар варзиш ҳам анамин иштирок дар бозиҳои олимпӣ ягон маҳдудият ҳаст? яъне синну соли муайян ҳаст ки масалан варзишгарҳо зуд мебиёянд, як сатҳи муайянро соҳиб мешаванд ва боз зуд мераванд? бале, аз 18 сола то 42 сола агар хато накунам иҷозати бозиҳои олимпӣ доранд. аз намудҳо вобаста аст. варзиш ин худ як чизе аст ки мо вақти рақобат мебироем, мардум ин нозикиро мебинад ки мо рақобат кардастем ва он чизе ки пушти парда буд, он ҷароҳатҳо, он бисёр чизоро барои варзишгар мешавад. он чизоро мардум намедонад. барои ҳамин варзишгар ин орзу дорад ки дар чемпионати осиё, дар чемпионати ҷаҳон, дар бозиҳои олимпӣ сазовори медал шавад. ман бовар дорам ҳар як варзишгаре ки имрӯз маро мешнаванд ба ақидаи ман розӣ ҳастанд ва ё метавонанд ба як сари баланд аз варзиш дур шаванд, дар кадом синни солӣ набошад. барои аз ин қуллаи баландтарин нест. барои чи 2 маротиба 3 маротиба иштирок кардан, ман фикр мекунам саломатиро аз даст метӣ. бале, ба ҳисобе ки қувваи бисёр талаб мекунад. ранги инсони оддӣ ту зиндагӣ намекунӣ. унҷа агар дер хоб кунӣ аз машқ мебонӣ, агар зиёдтар хӯрӣ аз вес баланд мешава, кам хӯрӣ қувва мерава. бисёр чизои нозикӣ дорад ки мардум просто медонанд ки варзиш бояд мо байрақ бардорем, бояд мо ғолиб биброем. дигар тарафашро фикр намекунанд. барои ҳамин рафтани ман, дур шудани ман аз намуди касбӣ ин сабаб буд ки дар зиндагӣ ман ҳама медалҳо ҳаст. 3 маротиба чемпионати осиё аст, чемпионати ҷаҳон аст, бозиҳои олимпӣ аст. то 19 солагӣ ман тӯли аз хурдӣ сар кардам, вале ки 19 солӣ хатм кардам, барое ки ман надидам ки шахсияте бошад ё мусобиқае бошад ки ман ғолиб набаромада бошам. барои ман обрӯ аст. ман намехостам ки оянда бо болои зур аст, болои беҳтарин ном мебарояд, пага сари ватани худро, давлати худро хам кунам. бале, дуруст аст ин ҳам. ва албатта ҳам варзиш, ҳам боз шумо модар ҳастед, ҳама ин қувваро мегирад ва беҳуда намегӯянд ҳама чиз дар зиндагӣ муваққатист. ҳамин солимиам, ҷавониам, қувваам, нерӯам. бигзор ки дар зиндагӣ муваффақ бошед ва инҷо мо мехоҳем як саволи пешниҳод кунем ба иҷозати шумо. албатта мо то ҷое ки ман шунидам ва медонам, вақте гуфтанд ки агар ҳамсари шумо, шавҳари шумо боз агар оиладор шудан мехостанд, шумо монеъ бунёд намекардед. шумо гуфтед не, агар хоҳад ман худам гирифта метиҳам. мегӯянд ки гирья беашк намешавад, ишқ берашк. он чӣ гуна муҳаббат аст ки дар шумо эҳсоси рашкро яъне ки надорад, ё ки чӣ гуна аст мавзуно? метавонед инро шарҳ дода? бале, занҳое ки боварӣ дар худ надоранд метавонанд бигӯянд ки шавҳари худро вай намекунем, зан наметем. дар ҳолате ки ман беҳтарин бошам, дар ҳолате ки ман ҳама ҷиҳати агар ҳама пало агар гирем бебаво бошад, чӣ ба мо боварӣ надорам? равон гиранд.
агар тавонанд. дар ҳолате ки беҳтар аз мо биёбанд, беҳтар аз мо агар вай кунанд. Ман боварӣ дар зиндагии худ дар вай худам доштам. Барои ҳамин ман гуфтам ки бояд ҳар як зан ин чизро ба садои баланд бигӯяд. Агар гиранд ман метиҳам. Не ки боварӣ дар ман ҳаст. Ман медонам ки вай чӣ хел мара қабул кардагӣ аст. Барои ҳамин ба хотири ҳамин гуфтам. беҳтарин. Яъне зане ки ба худ бовар дорад, албатта гуфта метавонад. дар зиндагӣ бебоварӣ аз ҳамин сар мешавад. Шавҳарҳо зан мегиранд, шавҳарҳо нописанд мешавад, зиндагӣ дигар мешавад. вақте ки зан боварӣ дорад бар зиндагии худат, бар кори худат, ба ҳурмати иззати оилаи вай, ба оилаи ту, чӣ ба ман наметавонам гуфта ки ман метавонам дода вая, агар вай гирад. ба он маъное не ки ман боксёрам вай ай ман метарсам. ира фаромӯш кунанд мардам. мо зан ҳастем. мо ҳаё дар баробари мардҳо намебароем. лекин ҳама вақт дар зиндагӣ худдӯстдорӣ яъне бояд бошад. бояд мо баҳои худмона худмон битем. ба хотире ки ягон бандҳое ҳаст ки вай меравад зан мегирад. камбудиҳо. бале. барои ҳамин мегӯянд ки мо наметонем шумона зан дода. биё ягон шӯхӣ бо вай накунем ки баъд бисёр бонувони мо дигар паҳлуоша мефаҳманд. Не ки биёин ҳақ зиндагӣ кунанд, ҳақ гӯянд, минуси худшонанд, тарафи худшона бигӯянд, боз бигӯянд ки барои чӣ гирифт шавҳарашон зан. як камтар зебо бигарданд, хароб бигарданд. ӯ ҳолатое ки занҳои берунаи мо мегарда, хай узри зиёд духтари 18-19 сола дар берун хушрӯяк ба мани шавҳари ӯ истодагӣ чӣ бана вай намекардааст. вай ҷону ширини асал гуфта метавонад, а ту медурӯи дара ӯ мекунӣ, занак ранги сар мекунад. ин паҳлуворани фаромӯш накунам. барои ҳамин ман гуфтам ки ман дилам пур аст. агар гирад ман бинависонед сайти ма дар кадоми ишӯи ман мақулай гап занед, ман худам аз сақолӣ мерам. бешухӣ. тайёр. мавзуна бисёр зани боз ҳам нафаре ки мефаҳмад, хуб дарк мекунад шухтабиата. ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат барои ҳамин ҳамсари шумо ба шумо вафодоранд, содиқанд, дар ҳақиқат медонанд ки мисли шумо дигар нест. На танҳо дар ягон минтақа маҳал, балки дар Тоҷикистон. ин дуруст аст. ва мавзуна нобаста аз он ки дар зиндагӣ ҳамаш хуб аст. интихоби шумо бо шавҳаратон, яъне шумо ҳамдигарро интихоб кардаед, дида дониста то ҷое ва нобаста аз ҳамин зиндагӣ идеалӣ буда метавонад ё ки ба ҳар ҳол дар он мешавад ҳолатҳое ки гапҳо мегирезанд, боз хуб мешавад ё ки ҳамеша ҳамаш хуб зур. агар донагӣ накунем, ҳамин дар роҳ вақте мебароем, паласаҳои роҳро кашидагӣ, боз дар ҳамун паласаҳои роҳ ихе зигзаг пайдо мешавад ки ту бигардӣ. бале ихе паласаҳои роҳ аст. рост зиндагӣ ҳамин аст. ҳама вақт як беҳтарин ҳаётанам дилта мегира ҳамун зиндагӣ хубане. камтар дар дурун бояд як заминҷунбӣ бошад. ман фикр мекунам ки ҳамин заминҷунбӣ муҳаббата зиёд мекунад, ошиқира зиёд мекунад, бисёр палоҳои хачат дигар мекунад. ки мерад нахустин шуда гузар мекунад, қадам мегузорад? ман пешаки мегӯям ин занҳо аст. ҳама вақт зан аст. зан барои обрӯ, барои оила як гала гапу чапу исӯсу бабу хаб мекунад. лекин хай боз ман такрор мекунам ки ҳамаи чиз аз як тараф овоз нест. вай кардем аз ду тараф аст. бале дар ҳақиқат агар як тараф ҳама вақта дар ҳамун ноҳурмативу беқадриву нисбати зан бидонанд, ман бовар дорам ҳама худ шо бош, худ кадоме бош аз зиндагӣ дур мешавӣ дар ҳолате ки як тараф агар садо бошад. барои ҳамин ҳозира дар ду тараф аст, мустаҳкам истодагием. ягон рӯз ягон тараф шава, баъд мегӯем охи мардум бисёр садоҳо мебурад, мегӯемаш. бале, бигзор доим ҳамин хел хуб бошад. ба фикри шумо ки аллакай шумо солҳои зиёд ба ҳамдигар ҳамчун оила зиндагиро пеш мебаред, ба фикри шумо кадом хислати шуморо бисёртар шавҳаратон дӯст медоранд? метавонед гуфта? нами қилобгари гапи. яъне чӣ хел? нами хел чизе бошад дар рӯи одам гуфтан. рӯи рост гуфтани шуморо дӯст медоранд? ман мегӯям ҳуқуқи ҳама баробар аст, не ки аз ту 10% зиёдтар. ба ҳар ҳол. бале, барои ҳамин он чизе ки дар зиндагӣ мо дуруст намеяд, гапи ҳақ нест, зулм аст, шатоӣ аст, фанд аст. ман ин чизро нигоҳ накарда ҷош дорам. шавҳаратон ба шумо хислате ки қадр мекунед бисёр?
کدام خصلت شوهرتون رو بسیارتر شما میپسندید و میگوید که خیلی حد شوهر من همین خیلی فیل دارد؟ راستی که بسیار خصلت‌های خوب داره و راستی که بکام امو وای گفته که خدم خوش رویه وای شیرینی خدمه لیکن از همه زیادتر این تازه گردی و تازه پوشی و تازه سخن کنیش است. تازه طبیعتی و رستقولیشون. بله. بعد اگه بسیار ویاش است از این بولو همین خیلی آماده سعی فکرده بسیار ما در زندگی همه وقت داره زوره میکردم یگانه همسریم بته که تازه باشه. بله این مهم است. یک تا دستورالمالچه در نسکیش داره، یک تا در گردن داره، یک تا در کسه داره، یک تا در کسش داره. اگر یک چینی اوقات دم بیار ما 4 چینی را خورم او یک چینی را نه او ماس کرده با مزه خورده سه این دعای من بود که خداوند ما هم پیش آورد. یعنی شما دلپور اگر یگانجا همراه رفته دستورالمالچه نداشته باشید میدونید که از شوهرتون پسند است بسیار دارد. بله. من میدونم که یگان جدا نمیشه خونه میه برای نازک طبیعتش. بهترین تازگی این البته خوب است. من فکر میکنم هر زن این رو در مرد میپسندد. از اون بخش تجارتی رکلام پس از این ما باز در افیر مستقیم هستیم. افیر ما همگی ساعتی همه جالبیت در پیش است. پیگیر باشید 94.4 FM دور نروید از موج رادیو امصدو. بتنفس با زرنگاری رستم. ایدوما دارد برنامه بتنفس با شما من زرنگاری رستم موجی رادیو امصدو 94.4 FM و این لحظه مهمونی برنامه مو هستند دیرکتوری گنرالی کمیته ملی المپی تاجیکستان مفزونه چوریوا. برو دیگر شما رو خوش آمدید میگویم مفزونه بانو. سلامت باشه. سلامت زنده باشید. برو دیگر و چون همیشگی ما میبینیم برای مفزونه یگان مشکل نیست. وقتی که من حتی شما رو دعوت کردم گفتن که 1 ساعت پیش همگی خبر دید من همونجا میشوم. من باز در کردم یک بار دیگر باز اعتراف شد و قائل شدم که هیچ چیز لازم نیست با شما. همون گونه‌ای که مادر تولد کردند میخیزید لباس رو میپوشید تماما دیگر چیز لازم نیست یعنی از پای کار میشوید. با این گویم کار بسیار بانوان هوس هم میکنند. این جرأت نوکی است. بدون اورویش یعنی کسمیتیکا بر اومدن و باز و زمانی که مردم همین گونه قبول کرده است. خوب نگاه و نظری شما من استفاده نمیبرید از واسطه اورویشوتی یا که میشود توی مرکه های خیش و تبا رحل اویله که بعضا استفاده میبرید یا که شاید مجبور بکنن نمیتونم از همین گونه حالتو موضوع. سلامت باشن. ما در وی زنها من سخن نمیکنم این خصلتی من است. بله. آرایش من راستی گپ همه وقت میگم در حالتی که من شوهر دارم من نیاز به آرایش دیگر وی خدم ندارم برای دیگرها. برای که در زندگی من را قبول کرد شخصی من زندگی خوب دارم. دیگر برای داشت که من امی چیز استفاده میبرم امی مهرنگاری رستم راستی گپ یک وی دسترس کرد همون چون دارد امی چیزای سبدی محصولات آرایشاتی. سبدی محصولات آرایشی امو این سیم 4 مرتبه شب‌ها استفاده میبریم. چه خیلی است نتیجهش؟ راستی عجیب. این شما ما را دیدید خوب بهتر راستی گپ. من فکرم قبل از اینم این گونه بودید. راستی گپ من به خاطر چی میگم امو پوست من همه وقت خوب است برای که من این چیزا رو استفاده نمیبرم. من با وی خوب همه وقت خدمت میدادم که روی من از یگان چیز نیاز نداره. لیکن بعد از آمدن رو شوشتن همون چیزا رو استفاده بردن من ملایم را ایست کردم. نرمی. این جای تعریف نیست. من پیشکی میگم در مردم تاجیکی من تعریف دوست نمیدارم. بله. من نیاز به تعریف خدمت ندارم. لیکن من تعریف دیگران را نمیکنم. میگم بون در یک موای برسن بعد تعریفشون کنیم. برای همین من امیر استفاده برده همون چیزی که مهرنگار بر من داده است. راستی گپ. برای همین در آینده من به خاطری که این عمر است این ما زنیم آسته همون پوستی ما دیگر میشود نیاز به ممکن همون ویتامینا و دیگر چیزا ما کنم لیکن به نتری کسمتیک و یگان چی ندارم.
این خوب است مبلغ هم صرف نمیشود. مبلغ در کسمتیک نشود در دیگر ها هست. من بسیار ماشین رو دوست می‌دارم. بسیار چیزایی است که من در دیگر جهت سوم راست خود میکنم. مبلغ زیاد صرف میکنید. تمغه دوست داشته شما از اتومبیل و کدام است؟ آن تمغه‌ای که من دوست می‌داشتم یاگوار دارم. خیلی بسیار تمغه است در زندگی. بله. لیکن از ویا همیشه با اتومبیل خود هستید یا که از خدمت رسانی تاکسی هم استفاده میبرید؟ مارشروتکا، تاکسی، ماشین خود، ماشین دوستان، ماشین برادرم استفاده میبرم. راستیگه. یگان حالت عجیب گفته میتونید از زندگیتون وقتی که شما از خدمت تاکسی استفاده بردید؟ بله. من راستیگه ماشین خود دارم ولی که بسیار وقت میخوام که یگان جا در سراسیمگی است فکر را باید من جمع بیارم. بله. اگر من تاکسی رو دیر انتظار شم مشکل دستور نشم. بله. بعد یک روز این 2014 بود 15 بود رسیدم در مارشروتکا سوار بودم. این کدام رادیو بود که خودم نمیدونستم اعلان موز نچوره و توفلی پوشیده است. توفلی یعنی پشنو بلند. اما خود در قفاش شتگیم همه میگردن نگاه میکنم میگه اوه کراسوفکی دارد کوزی. برای همین من راستیگه صمیمیت مردم تاجیک رو خیلی دوست میدارم. اگر در مارشروتکا باشه در تاکسی های وای باشه بار میکنه نه من به پول میروم. تا کجای من روم نروم نمی حواس میخورن دوست سخن میکنن صورت میگیرن هم قضاورا میکنم که امی من میدونم ارنده است. بله. یا التماس خیلی امی 20 سومون پردم میگن نه دولت ملت خدمت کرده من باور دارم برابر این چیز یگان چیز نمیبراید. برای محبت خلق. بله باید من شکرگزار باشم که خداوند مرا دوست می‌داشته که مردم تاجیکستان ده من به دنیا آمدم. امروز زبان تاجیکی میدونم من فرزند تاجیکستان هستم. این آبادی و آزادی همون دو پینگی که میگن همون میوگی و همون نانوی و چگی مو است. برای همین من امروز که خود زن هستم فرزنددار هستم همه وقت دعا میکنم که فرزندای من با مثل من در همین وطن آباد و آزاد به وایه برسنه نامگذار و بیرق بردار یک انسانی باشن که جامعه و یا را از نام و یا مفخر کنیم یا احترامشون کنیم. بگذار که چنین باشد مثل شما شوند و به هر حال موضوع نه مشکل است برای چی پای افضالی پشنو بلند نمیپوشید؟ دارید عموما؟ نه ندارم. در وقتی تویم یه روز پوشیدم مشکل بود؟ بعد از او یک هفته امو موسکولای پاچم در کرده. برای شما باید من میدل هر یک زن بچم که شما تفلیکتی میگردین. راستی گپ درست. اما همچون یک ورزشکار همین ویای بلند داشتم نگروسکای بلند لیکن یک روز پوشیدم بعد از اون 4-5 روز پاچو در من شدن. خود شما با فکر ورزشکار هستید. زنده باشید. یعنی به هر حال از هر جهت زن بودن آسان نیست. نه. بهترین. خب ما میدونیم که شما روزی از خدمت تاکسی استفاده بردید که تو جای کارتون بردن و از شما چی خویش داشتند عموما با فکرتون؟ راستیگه من نمیدونم اول چه خیلی بودم و آوازی چه خیلی شدم. همه میگم با چوری و شما موننده. در تاکسی میگن بسیار جا و میخرم میگن شما با کدام میمونند بیچاره در فکر میمونند. ولیکن روزی بود در تاکسی با یک مردمی بدخشان بله وا خوردیم. بعد وای کرد نشناختند شما رو. مردک میگرده نگاه میکنه میگه من ترا در کجای دیدم. من گفتم من رو گفتم در رادیو دیده. میگه شما شوخی داره. من گفتم نه اکا من شوخی ندارم من رادیو گا میزنم. خیلی وای کردم. بعد داره این روسیگه با کی مونندین. من گفتم من نمیدونم. این میگه یا ورزشکاره کو همون نیستی. گفتم نه بیشوخی. گفتم اون خود تاکسی سوار شو بو من شوخی وای کردم که نسترنی وای بردارم. بعد درباره همین چوره و کی بود همین تری میزد کو. گفتم هم چوره وره میگین. او بعد خیلی که درباره چوره وای قصوبت را کرده. با گفتم وای دختری اما کی مای هیچ خیلی حیات زندگی دختری وای کرده. من گفتم سوزه وز من نزدیک وای رفته سام. بعد
ба гуфт ки хай биёям маслиҳат ту мара пеши вай мебарӣ ман суми такситара намегирам. Ман гуфтам хоб акаҷон хоб ака ман план доштам ки даронам ҳамин вай да ҷои парковка мекардаги қади ту ҳам ҷара дурвардам ҳамин посубонмон ҳама вақт мебиям роҳбар гуфта доклад мекунад мавзуна чора роҳбар гуфта ҳама тинҷи амонӣ гуфтаи хел ҳамин қигаҷ хай бало заната гуфт ман мегуфти чория вай ман тира гуфт барвақти 3 саволига доштам на сумта мега намегирам ман гуфтам ака ростига бака ҳаққи вайтона яқа шӯхӣ кард барои ҳамин бисёр ҳолатҳо мешавад ки мара монанди чориева мекунанд не ки айрусӣ ман монанди чориеваем худашед охир худашон ҳастед ва бисёр аст ҳамин хел ин ба хоҳиши худи шумо аст ба фикрам ки миёни мардум бошед як аз ҷомеа чӣ гуна мардум зиндагӣ доранд чӣ гуфтугӯ доранд чӣ фикр доранд дар замони пеш мо медонем ки ҳатто дар таърих ҳам шоҳони бузург либосҳои оддӣ дарвеширо ба бар мекарданд миёни мардум мебаромаданд гаштугузор мекарданд то аз камбудиҳо огаҳӣ ёфта бошанд ва ин гӯем рафтори шумо то ҷое ба ҳамон монанд аст ки мехоҳед ки дар миёни мардум бошед ва боз баъзан ки мегӯед хешон ҳастам худам нестам ин ба ҳамон шабоҳат дорад рост мегӯен ба хотире ки мо якум худ вақте ки инсон мебуроем мо ки ҳастем як шахси оддӣ ҳастем як шахси оддӣ ҳастем дар тӯли солҳо мо як касбро интихоб мекунем ё як кори худа пеша мекунем ки бо розигии худованд мо як кас мешавем дар ҳолате ки вақти шахсият шидем баъд мо хислат рафтору гуфтора дигар мекунем ман бовар дорам ки худованд дергирӣ сахтгир аст барои ҳамин ин медали ман буд 2012 2016 дилшод буд ба 2012 2024 бо 3 медалига дорем бо зурҳо бо беҳтарино пайдо мешавад лекин як чиз аз мафкураи мардум дур намешавад инсонгари мо хислати мо рафтори мо суханои мо барои ҳамин ман бовар дорам ки мара ҳамчун як қаҳрамон зан не ҳамчун як зане ки худованд иҷозати овозаш додай сухан мекунанд ҳаму бишносам барое ки ӯ чиз буд 2012 имрӯзо ман сухан мекунам ҳамун сухани мара қабул донанд барое ки ин ақидаи ман ақидаи ҳар як казига нест ман чизеро ки медонам он чизеро ки сар ман гузаштам ҳамуро метавонам барои мардум гуфтан не ки ҳар як шахс ақидаи худ дорад қабул кард хуб қабул накард рости гап оянда бо шахсе пайдо мешавад ки барои убидит кардани ва ё барои дилпурӣ кардани ва ё метавонад сухан кунад бале мавзуна ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки имрӯз албатта дар ҷомеаи муосири тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ сиёсӣ фарҳангӣ иҷтимоӣ иқтисодӣ ва ғайра ва ҳоказо зан роҳбарҳо кам нестанд лекин новаста аз ин албатта мо мешунавем медонем ҳаст ҳолатое ки барои зан мушкил аст роҳбар будан ва дар зери дастонаш мардҳое кор мекунанд фаъолият мекунанд ки он қадар эътироф намекунанд роҳбарияташро ва мушкил аст мегӯянд шумо чӣ фикр доред имрӯз ҳамчун зан ки шумо дар кумита директори генералӣ ҳастед мушкил нест ҳамин вазифа ҳамин мақоми шуморо зертӯбеёни шумо мардҳое ки дар ин соҳа кор мекунанд чӣ гуна қабул доранд чӣ гуна эътироф доранд мавзуна марамад мо ягон худ олим ба дунё наомадем ман худ сразу чемпиони бозии олимпӣ ба дунё наомадам бале бар ман буд устод мо падар доштем оилаи хуб доштем падару модар зиндагиро ишон дод устод зиндагиро ишон дод он коргарое ки мо шинос мешавем агар мо бо якдигар як масъала даноем я сухани хуб ё як кори хуба иҷро накунем ман бовар дорам ки дар ҳама ҷо мумкин ягон кас тара гӯш накунад натон занани бошӣ ё мардани бошӣ барои ҳамин ин ҳамаш аз якдигар фаҳмӣ аст мо бо аҳли кумита ҳамчун як бародар росте ки ман хело дӯст медорам онҷоро ман худ сардори шӯъбаи варзиш кор кардам баъд бо тӯли 8 сол мешавам дар онҷо кор мекунам рости гап ҷое ҳаст ки ҳама вақт мо мегӯм хонаи варзишгарон аст
дарҳои Кумитаи Миллии Олимпия агар бовар мумкин як рӯз биён ягон дар маҳкам нест, ҳама ба пуштуи аст. меравам ман хабар мунтазир гиритон ҳастам кадоме мехоҳад. мо ҷо музеи Кумитаи Миллии Олимпия дорем, дастовардҳои ҳар як варзишгар аст, метавонанд омада озод ин музейро дида назди Дилшод Назаров, назди ман, назди дигаро дар омада ҳам суҳбат шида. ин ҳамаш ба хотири чӣ бугам, ман ҳама вақт орзу мекунам ва сухан мекунам кош боз баъд аз Зебинусо Рустамова ё ман ё Дилшод ё дигарон боз ҷавононе бошад ки ба мисоли мо дар қатори мо рост шаванд бо медалҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ. бале, барои ҳамин ин коре ки мо дар ҷо мекунем, мо танҳо аму чӣ мегӯем анализ мебарорем ки таҳлилҳои худ мекунем ки ҳар як варзишгар дар кадом мусобиқа бо ки бояд иштирок кунанд, бозиҳо кай мешаванд, куҷоро сафар баркунем. хеле суҳбати гарму ҷӯшону бо ҳар як варзишгаро коргар аст. барои ҳамин ман ҳар рӯз як хеле инсон мега намефорам кор гуфта аз хоб бедор мешавад. ман бовар ки кӯдакоро зора мекунам тез хезин кор равам, ҷо кунам, тезтар кор равам. барои уҷа муҳаббат аст, ҳурмат аст ва касби худро дӯст доштан ҳам ҳаст. албатта муҳаббат бале ба кори худ. бале бале ин хуб аст вақте ки шумо дар анамин соҳа боз тарғиб мекунед, ташвиқ мекунед, дастрасӣ медиҳед ба дигарон ки ба шумо наздиктар бошанд, биёянд, бибинанд, илҳом гиранд, дар оянда пайравӣ ба шумо кунанд, ба дигар чемпионҳои ҷаҳонӣ кунанду парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. ин боиси ифтихори мо ҳам ҳаст. бигзор сатҳи роҳбароне ки чунин заминӣ ҳастанду самимӣ ҳастанд мисли шумо дар тамоми соҳаҳо дар Тоҷикистон зиёд бошанд. хуб, азизони дили домо медиҳем барномаро бо иштироки меҳмони муҳтарама имрӯза Мавзуна Чориева ва мо медонем ки шумо албатта на танҳо аз ҳоли аҳли оила, кормандон, доираи он нафароне ки ҳамроҳ кор мекунед, инчунин боз аз ҳоли пиронсолоне ки дар хонаи пиронсолон зиндагӣ мекунанд хабар ҳам мегиред. рости гап як дар ҳолати фарзанд мепурсед, ман бисёр вақт мегӯям ки ман кӯшиш мекунам ки камтар аз ами ва ёд дур бошанд ва ҳаст корое ки ман дар зиндагӣ намехоҳам гуфтан ин ҷиҳатора. барои ҳамин узри зиёд ки боке нест албатта. рости гап аз ҳамада рӯзе буд вақте ки ман аз номи Тоҷикистон якум маротиба дар бозиҳои Осиё иштирок мекардам. ин 2010 буд. аз саросимагӣ аз шодӣ киртав поча чакан мепӯшам, лекин слансиёи аму устод ма мегӯям сланси гуфтесам ки мардум буфама аму тапчикои мардакӣ устод размери 43 пӯшида мерам. оя аму видео аст ҳоли амани тамошо мекунам, фарзандон мега оча дига попши набуд. ман мегӯям ки бачаҷон ой як маротиба шумо ғолиб буброен дига ма чӣ фаромӯш ба мумкин ба ҷои попши ягон чиз дига пӯшен равем ё пойлич равем. барои ҳамин аз они худатон буд ҳам пойафзол агар не дар он ҷо саросима кардесен ки буброи награждени дигар маълим ҳамин хел попшиёро бадар кард дар назди почабон гуфт рафт хайратам пойлич набаромадед буз мебаромадам ростига ин чизро калон буд андозаи пойафзол ба шумо. уну устод мардак аст, размери поча дигар аст, 3 маротиба аз они ма калонтар ҳамин хел шоқ карда рафтаям ва рости гап бисёр ваёе ки ман вақте ки иштирок мекардам ва ё хиёл мекардам ки ман ягон зани ба синни сол ҳастам. вақте рақобатҳо даъбад я дар як рақобат аз як вай шинос мекунанд ки фронт Таҷикистон Мавзуна Чориева 18 сола вақте ки ман рақобата бридам омадам ҳама рақибои ман хеле истодаги сколько тебе? Я говорю 18. ами када истода мега ту кӯдак мора задай, мега ихе аламовар гиря доран ки мора кӯдак мезадай. мега ту баробари мо нагрӯз кард баланд, баробари мо машқ мекарди, баробари мо мезади то ба охир, то лаҳзаи ахирон. Та 18 сол ҳастӣ? ман мегуфтам бале. барои ҳамин ҳаму мардӣ, ҳаму чӣ бугам гурдофариди тоҷик, бале хислати ами тоҷикона дар ман бисёр ҳолат да буд, ҳолатое ки намхе зур меомад, намешид охи намешид, вале ки намедонам ҳамун чизе ки гирён мешид, намхе номус дигар буд. мебаромадем
کار دیگر میشید. من میگفتم همین خون همین طبیعت تاجیکستان باور که اجازت نمیداده که همون داخل رینگ نداره یا اینکه دولت سرش هم که ملت سرش پایان کنه، به خاطر که در اونجا در مابین 10,000 مردم دولت را انتخاب کرده است. این مسئولیتی از همه در کلان است، برای که در اون 207 دولت روی دنیا ممکن تر تماشا داشته باشد. وقتی که دعوت میکنن خودت نه که ملت تو پیش رفته است. شما الان زینه‌های دشوار پس بلندی این سوها رو گذشتید و میدونید که چقدر زحمت ها از مشکلی ها پیشی این رو هست. نفری که اگر انتخاب کند، اگر در آینده دختری شما روحی کسب شما رو انتخاب کند، شما قبول دارید، دستگیری میکنید یا چخیل؟ چرا نه؟ اگر فرزندای ما کدومش خواهد در زندگی، من دستگیری بیام میشم. ولیکن اگر خواهند از من تربیه هست، از من به وای رساندن سالمیت و در آینده اگر پگاه گویند که بکسیور میشوند یا یگان نمود دیگه ورزش، من باور دارم که مشکل نیست. ولیکن تا این جانب این سخن رو من نشنیدم. یعنی شما شوق و رغبتشون رو در کدوم سوخه ها میبینید؟ همچون مادر وقتی که در خانه هستید، بسیار مادران به این چیز اهمیت میدهند، میبینن که فرزندشون کدوم کار پسند است و کدوم یک کاری مشغول است. سلامت باشین. دخترم همین کاری زنکی ده، همین خونه و اوقات کردن، خوندن و روبوی چین کردن است. همین پسری خوردیم، من باور دارم که یکون نمودی ورزش رو میگیرن. سخت با من موندنده همون چیزایی که طبیعتا در خردسالی من کردم اوزی وی همین چیز رو گذرانده سای. شما میبینید این چیز رو؟ بله، همون سختی را دیگر است. برای همین من باور دارم یک طولی 4-5 سال پس بعد من انتخاب میکنم از کدام نمودا من میتونم پسر خود رو با ورزش مشغول کنم. بهترین چمپیونی که میدوند شاید آینده چمپیونی جهان شوند، مثل شما نامبرداری وطن شوند و ما میبینیم که اینجا علاقه 354 دقیقه وقت خیلی کم باقی مونده است. به هر حال هست سوالی که در صحیفه اجتماعی یا که گویم هنگامی روبرو شدن بسیار ترین سوالی که به شما میدن، یک سوالی که همیشه به شما میدن مردم، این چی سوال است؟ شوتا نمیزنی؟ نمیزنم. یک سوال است. راست میگوی ده؟ راست میگوی. همین مردم ده وای است که همین تا شوهرتا نمیزنی، نودت یکون جا میشینی شوهرتا نمیزنی، نمیچیتا نمیزنی. آخه یک چیز گویم که اون ورزشگری من داخل تالار بود. تا دست تالار من باور دارم که از مد زنهای زور هستن. بله. شاید پرسیدن در کار که او شوهرشون نمیزده باشن. من باور دارم ممکنه نه که من نمیزنم. ما را دستامون سود کردگی. لیکن خیلی چی بگم، من آموختگی در این زندگی پیدا کردم که سوال در زدن، شکستن، این طری چیزا بسیار میشنویم. صد اگر فکر من میگم که من زن هستم، چندین برنامه من با یک آواز بلند میگم من زن هستم، نمیزنم. اگر حالتایی هست که بود رقابت میخواستن قطعا من گفتم هر یکی شما غالب هسته. من چیزی کردم تا 2012 کردم، من پیرچتکار باندم. در حیات من جنگ کردن نمیتونم، کسب من بود، من بوکس کردم. ولیکن حاضر من شخص من نمیتونم جنگ کردن، نه دهانکی جنگ کردن میتونم، نه فی قوه و نیرو قطعی نمیتونم جنگ کردن. برای همین هر یک شخص ما کسب احترام میکنم، کسی مرا احترام کنه. به خاطر زن بدن من مردم شوخی میفهمد این سوالا به من میتونه که برای من نه شوخی نیست. بله. برای که این در زندگی شخصی ما رسیدن هر یک شخص. درست. و کسا خودشون عالم هستن، بسیارش آدمای شخصیت های بزرگ هستند که به مثل یک کودک سوال میتن. راست که این من خیال میکنم که جامعه ما پیش رفته سه باید این چیز رو قبول دونن. ولی که نه. بله نه هر چیزی که شاید امروز تلقین و تشویق می شود، نه هر چیز این با پیشروی است، نه هر چیز با باعث رشد است. چون میگویند اگر منطقاً بازم با فکر باشند، با فکر هم باید سوال دیگر باشد. بله.
میپرسند که شما امروز فعال نیستید در صحیفه اجتماعی یا فعال هستید؟ بسیار وقت میپرسن، من روشاد میگم که در سطح اجتماعی خودم نمیشینم. برای همین هر کسی مینویساند با دلپوری فکر کنن که من جواب نمیشینم، به خاطری که همون ساعتی که من در سایت اجتماعی میشم خوبش با فرزندان میگذرانم. این گپ رو من دیگر نمیکنم. برای همین ممکن سالهای آینده یگان نیت و یگان نقشه ها دیگر شوند که ما همچون مستر کلاس های علایده من در نقشه دارم که برای خراب شدن، برای نگاه داشتن بدن زن ها گفته ممکن من رولک های خدا گذارم، ولیکن در اونجا ششته ما هم صحبت شما در پیامچه سوال جواب کنم نه. یعنی برای برنامه مخصوصی ورزشی برای بانوان شاید در آینده؟ بله، این در نقشه من هست. بهترین می شود به فکر من، چون میگویند ورزش این سالمی است و اگر باز شما طریق صحیفه اجتماعی با سالمی بانوان تاجیک مساعدت کنید با ویدیو نوارهای درسیتون باز خوب می شود. من نازی هم صحبت شدم با کروس، اگر خطا نکنم کروکس تالاری ورزشی کروکس هم صحبت شدم با ما. خواهش کردن که اگر اجازت باشد در یک هفته 2 مرتبه شما زنها رو درس دادن به معنایی که وای کردن سمزش میگن خود محافظتی. بله، خود محافظتی. من در این چه فکر دارم روزای نزدیک اگر همه چیز ما اقدام خود قبول کنم، من در سایت خودم بنویسم اینستاگرام که من زنها رو در یک هفته 2 مرتبه میتونم تنها برای همو جامعه است، برای نگاه داشتن سلامتی خودشون هم بعد با زشته کردنی در زندگی یگان واقعی زندگی ده بای کردن درس میتیم. مهم است، چون میگن که در حیات نه همیشه نفری در بری تو است و به هر حال اقلا خوبه برای خود محافظت داشتن برای بانوان این به نهایت مهم است، مخصوصا برای زنهای دولت‌های شرق این مهم است. و برای هر یک زن چی گفتن میخواید که در زندگی سرمشق خود کنند، خوشبخت باشند؟ برای زن چی گونه خصلت باید زن داشته باشد؟ چی ورزشگر، چی سیاست مدار، چی یک صاحب خانه زن؟ زیبا باشن، احترامی زن بدن، شونای دست نتین، خودشون را دوست دارن. وقتی خودشون رو دوست داشتن من باور دارم شوهرشون دوستشون میدارن، فرزند وی قبول میکنن. وقتی که در زندگی یک وی خطا قبول میکنی طرف مثبت، من باور دارم این ده همه نمایان است که در حالتی که این چیز رو از نظر دور میکنی مردم 70% میگه که تو مثال مرد هستی، این مرو میگه بله من مرد هستم، بله من در زندگی مرد هستم. اینه با صدای بلند میگم که از مردترش مایم در زندگی، من خودم قبول کرده گیم، لیکن من از همه دا بویترین زن هستم که پیش از همه فرزندای سالم دارم. جامعه ما رو دوست می‌داره، جامعه ما رو قبول کرده است به همین مردی من. برای همین هر یک زن همین چیزا پیشه خود کنه که ویا اویلای خود قبول کرده گیه، چیزی باشه نباشه، زیبا چیزی آخه در همین زندگی نباشه، زنهای ما باید خودشون را اول قبول کنن، خودشون را دوست بدارن، بعد جامعه ما ممکن پیش روه و فرزندای سالم به دنیا بیاد. در حالت ترس عروس فرزندای ناسالم به دنیا میاد. بله، بی‌باوری در خود. برای همین من برای زنها میگم ورزش رو به خاطر سالمیشون انتخاب کنن. بله. به خاطر مدال نه، به خاطر سالمی انتخاب کنن. برای که اگر وقتی که زن سالم باشه جامعه سالم است. من باور دارم که این چیز رو مردها قبول کنن که در داخل خانه برای زنهای خود همو رزینه ها هستن یا که همو 5 قدم ایسوس اگر حرکت کنین در همه تلویزیون در سایت هاوزی همه چی دسترس است. من باور دارم فرزندای موانی از ما عالم و دیگر رو به دنیا میان. من باور دارم که هر یک نازکی است که مادر من تا حالا من فخر میکند. من میخوام این فخر مادر ما در هر یک مادر باشد. امی سر میزند از باوری ها. برای همین یک باری گپ بدن زن تاجیک من فخر میکنم. ای کاش هر یک دختر تاجیک کنی فخر کنه که دختر تاجیک است.
бале, дар ҳақиқат дуруст. Агар зан худро дӯст дорад ва аз пайи худ бошад, ин ҳам боиси хушбахтиаш дар зиндагӣ, боиси солимии насли наврас ва боиси пешрафт дар зиндагӣ мешавад. Мегӯянд агар ба хона дар роҳи фазои хона, он замони хуш аст, хушҳолӣ, хурсандӣ аст ки агар зан хурсанд бошад. агар зан хурсанд бошад, мегӯянд. Агар як зан хурсанд набошад, гӯё ки ҳама ҷо абри гирён аст. хуб, мавзуна Чӯриева, як бори дигар ман шуморо ба барномаи Бетанаффус барои он ки вақт ҷудо кардед, новоста аз серкории худ вақт ҷудо кардед, таваҷҷӯҳ зоҳир кардед. Имрӯз меҳмони мо ҳастед. Аз номи худам, аз номи роҳбарият ва ҳайати эҷодии радиои Ҳамсадо ҷаҳони сипос, ташаккури зиёд ки омадед. Мо ба шумо дар ҳаёти шахсӣ, дар касбу кор, дар вазифаи пурмасъулият пеш аз ҳама ба шумо сиҳатии комил, хушбахтӣ, дар корҳо муваффақият, дастовардҳои аз ин бисёру баланди касбу корӣ таманно мекунем. худо кунад ки ҳамеша чунин солим, хушбахту хурсанд шуморо боз бинем дар эфирҳо. хуш омадед бори дигар. хуш омадед. ташаккури зиёд. азизони дил, ана ҳамин ҷо фурсати барои барномаи Бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. Имрӯз бо шумо будам ман, Зарнигори Рустам, ва меҳмони имрӯзаи мо дар барномаи Бетанаффус, албатта ин нафар варзишгари шинохтаи кишвар, ҷоизадори чанд каратаи бозиҳои олимпӣ, чемпиони ҷаҳоноид ба бокс, директори генералии кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон Мавзуна Чӯриева. Дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. хайр азизон. Бетанаффус бо Зарнигори Рустам.